Sa o pese wanim ye fa ya dware wachiye mesi subiem sa wo pese wanim eye fa dware wachiye abebu ma busan sa papa kiresen wo se ba bia wo kono o pese wo ko esi wiye ana ade bia wo pese daache wasefo enjoy no eya ye ne to wo ma wom na kina ombekwa akoto ti da bia na papa ta kan sem bi se montu kwan konkobre menama kwantio ma me kwa me be nyina no mi JDM papa wo machi ba bia ni ho amatena makose ho ene esi papa so mesi do ba ya no betena ya no na eye ne uja o yire kro obedi no ene wo yese wa anya bi ohuni pa mobo obi ohia moa wo na ho odim so obetumi abo obo nipa no wa na ba mi tina me busa se intika John Dramani Mahama Bole Bamboy yemfa say mistakenly one mad that rough yi ana ka mana washita Bole Bamboy a entinka oba betena akonya so a oye japade no ko beja Bole Bamboy kro no say me ma wo ho nanso omo ntena futuro num omo ntena se abro munya su papa nom omo ni access to clean waters a face school ombeko no omo nkotena trafom fo omo kokonto fom enkyerɛkyerɛ bibia meka ne ene ade bia me ye minim se daache ade bia me ye no se ye bone e beda manima menya asotwe sa na won tie senka ye na yempefo nyina wo positive mind e no modwene nipa ho kakra maka asemu ya kyerɛw ade okwasia on pese obeti yase Ghana na eda ho no NPP na NDC me say o maka bom pese o mo se o man no na ba bi o madrin e senka ye enough Ghanaians but still they don't understand. Me tie na make menye den bim. You say me question ba ko bisa wo. NDC asori gigigigi say amosoli amokasa bebrebe na Cecilia Dapa na amapa na yeso akodi sika amapa ko mampam ko pam ko amapa sika wadi na NDC edi ne senesa. Do you know say John Dramani Mahama sika okwaji ya na edi bi be airport na emu ade no. Se woni ma tema motorway na 6 lanes. This is why I like Paul Adomotri. I like this work he did yesterday. Mama Yintie, now see how. Part your cousin, me pay electricity, me person me there doom some ne Juma say, na me besu say miniska. Wa boy. Jimmy Fu enyansa ni mutrim. De bia ye bebo nyansa mamu. Mo special prosecutor na ono e na mugina so say o ma mu information no o say o ma mu information bia o ma mu information bia ti dia mo kan ye tro mo asefo ajimi enko a jimi enko a mo nkwasi abaifo party NDC no e na ebe gigi sabe ya maame no adwumaden a wo mo ye sika na mo Rollins beje say what the be mo say sika ne buy it to feel say I mean like this is the first time one and 24 of those age they keep their money at home abua bi to say o sami janfi to me kita sika me boa okuja to kwa sia block kwa o to me consider 25 million e ya buy there no dey free obi di regional court e no kura de na ya buy sika mo di regional court mo ka say we sika okuja to kwa siampani se project wuya bodamfo abrokwa kakawure ni tiri ho na nso oben wono kura to me first ka abua bi te say o to me ka kiro mo say we sika muni no mfo mo bom mako NDC for na mo twa mi ni na muni no mfo mo tiri so no ma pampa so mako mo asefo ntwamoa agimifo moa moa mpete kwa da bifu anyansa ni mutiri so no ma pampa so embo mutiri so abayisam na mususuma Ghana no embo mo kwase ampa bra na mabra bonye tantan sa akopim da mubewu mabra bonye jimi sa akopim da mubewu because mo ndwene kwase awako ya dance ni say the how can you know I didn't say it. Also we should work with that one because that is what you want Ghanaians to know. Jimmy Fuo abua na went to me and keep light on crown what the neighbor say yen to abamano yes so ya abua we you join funu enya me na me kan ye we join funu na went to me and to your nurses and teachers for kra kano krano wo person assign baby o Emmanuel Agbeve
Jimmy, would this agbevampa, agbevetonic, the nanke, your papa, na sa would the other Jimmy agbevetonic, malaria, duro papa bi, but would the idea, BambioFuo, agbevecon, agbevetan, tobi, Jimmy, taba. Kwasiakwa, Wobisi kaira. Akwasiampafo party amuchi esikafo. Sa Rollins ba na obepamu ye kromu esikafo ni nara. Wo pamu obi aso obema obi ayepe. Mu wie ye obi ayepe. Mo bayi samu amode tete Ghana man esai no ye wie ye obi ayepe. Enye no say na mo dawo ya kwasia Ekufuado don't have money. Ekufuado don't have money. He have money ko ne papa no mo bobra. Unlike your useless father who is sitting at that party office throwing dummy, or but dummy say, Mahama Bebro Muska, Moyan Kwasiafo, Mpreko. Me say the only party we are say, Jimmy Pie NDC. The whole world. Ukobe Biar. Party and Yan sending the followers stream NDC. One word Jimmy Ankasa. What of a news article? Okay. Dubai ambulance and so but Dubai ambulance na near ton e kosi say my guy can because man say en kwasi asem en crofo nso mu bio yey Dubai ambulance ni nya bio and as I say the man who baby a free ba mo de just agi someone who say obi your the four kakra you have to break them down because in krasofo mumu bi no krabam na madidi sa madidi krabam sa moa Mpreko boya queen makwe gota musiofo and this is the gota tiano mumuli de ni fi hon manamu na masum mo betena se na ye mosre na masre ya mo fi se kwa pia na aboa mo leader na be platform bia so straight to Baumia mo wia na masa be twa mo ho sam be video say especially some million bako Jimmy for bodu no asia ba bi sa no no san be gina ho no san ka che say mo mu attack ye fensen onabu kan Japan na ala so crop na he hopes ade a wo ye hopes hwensem a wo kafa ba umia ho na sa man ni de menyi ni sese ba umia timba power ebi no onabu kan Japan ye mfa so me say emfa won say ba umia so betima ye bi onabu kan Japan ye kuma no from 2001 ye to aba wie ye sa Maria mwakwa bodu ni NDC for kambo mkoji ni sika no started so mu destroy life adentia o kasete Mahama ani e sorry si ho kun ya ani yakun kwasento kwai enne Maria mwakwa bodu na enjoy entenye mwa na senken yati hasi ni enwuye na me se Baumia se utumi wini na wini aba e Ghana na umma hopsi adoye position dia ene we say sa bosum bi e wo wiase wa hoden dia ka o 4 years ni kwa mentwa akunya so said the man have free as gu hu fin destroy life because of fight leadership or permanent pani keke now man position dia ene meduja bosum e wo Ghana na because ya bre say nkwasi asem at the time bia any by attacking for no reason. You can campaign anytime. Yeah, start here na me betrasia me ka papa nyuma oye ni vision wait my say no si amfa ho anyum me anya dia attacks no ye too much.